دما خوش ببینرین هجا ایرو 12 تیرمه 2024 روزان روزا اینی بویا رو گشتن هری سرگی و هری بالکش همی لسراستا هرمی و همجین لسراستا جانی رو دانا مجوره پیشکش بکن لوگه هر تم دست پیکه چند سرموچین گریلا تیوی دیمنی کلیا چالکیا خستنا هلیکوپتر سکورسکی ارتشا دولت ترکیه داگیر کر پار بگیر پدکش بازرگانیا پترولا قاچاق آ دشینه ایران و ترکیه 200 میلیون دلار ماهانه قزنج دیگه لعزازی خلق لدیجی دولت ترکیه داگیر کرده که تنقادان و خواستن ایدی جناب خاکا سوریه درکبه کجکی گوت اگر ام بره 14 تیرمه به توپ یکن لبرخوا بدن تقص به دجمنه قرکر تک بچه بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اون هاجی امی برفرهیا بلتنا خوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامیا یکم تکیلداری چالکین گرلین آزادیا کردستان ین لدیجی داگیرکریا دولتا ترکیه لسر خاکا باشور کردستانیه هرچه قاسی دولتا ترکیه داگیرکر سوکاتین خوا ین لسر خاکا باشور کردستان زیده دیکه پشتوانیه که خورد ج پدکی جی ورد گره لی بندا برخودان یاکو گرلین آزادیا کردستانی لسر خاکا باشور کردستان دای آوا کرن باندوره که زیده و دربین خورد لداگیرکری خستیه هری داویه دو بوم هپگه راگهاند کو ده انجام چالکیه ده هلیکوپتره که سکورسکا دولتا ترکیه هاتیه خستن ایروژی گریلا تیوی دیمنی کلیا خستنا هلیکوپتره دولتا ترکیه قرکر به رایا گشتی را پاروکر اف دیمنی کلیا خستنا هلیکوپترا دولتا ترکیه گریلا تیوی دیمنی خستنا هلیکوپترا تیپا سکورسکی یا ارتشا ترکا داگرکر وشاند ناوند راگهاندن و چاپمنیا هپگی دوه راگهانده بو که گریلایان ده دهی تیرمهیده هلیکوپتره که سکورسکی ارتشا ترکیه لگری بهاری خستنه هپگی دوه گوت هلیکوپتره که سکورسکی ارتشا ترکا داگرکر دما دخواست هیزین خلگری بهاری دینه بو هدفا سکوانیا هیزین مه پشتی وی جی هلیکوپترا کو دربه گران خوار کت ایرو جی دیمنی وی برای گشتی را هاته پروکرن وکه دی دیمن ده جخویاد که پشتی دربین گریلا آگر به هلیکوپتری دکه میونی بو بگرانی بریندار ببو هر سوکاتین لشکری او ایرشین دولت ترکیه داگیرکر ین لسر خاکا باشور کردستان دوام دیگه ارتشا ترکیه داگیرکر گلک لشکر ل در دور آمیدی بجه کریه هم وقت ویه که هریما گاری برادوست او گوندین در دور دو هوکی بمباردمان کرن که دنجما وان ایرشاندجی دو ولاتی بریندار بون لکلکاوی مدیا حوثیا دولت ترکیه قرکر جی به اشکری لحفکاریا پدکی بو ارتشا دولت ترکیه لسر خاکا باشور کردستان مکرهات ایریشین دولت ترک داگیرکر این سر باشور کردستان هر کود چه برفرتر و کرتر ده لگوری دیمنی هاتی بلاف کرن
هلیکوپترک جوره سکورسکی لشکرین ترکین داگرکر لگرک لگونده میسکای لنارچیا برواری بالا گریدای باجاروکی آمدی سر به پارزگاه دهوکی داتینه. هم وقت ویدانی دولت ترکا داگرکر زوزان لولان و شکیوین سر سینور برادوست یا سر به پارزگاه هولری و سینور دهوکی بمبا باران و توباران کرد. در انجام بمباران ده دو ولاتی بریندار بود. پشت دان نیورو چافگانین هرمی راگهاندن کو ارتشا ترکا داگرکر چیای گارجی بمباران کرد. اویریش دامان دمیده کو شورمنده آسایش نتوی عراقی قاسم ارجی و شانده اولکاری جبو شپاندن ایریشین داگرکری لحولرین ده پیک هاتن. لالیدن دولتا ترک گلکی هول دده کو نرازی بون لهمبری داگرکری نی نشاندان و روا نشان بده. جبوی جی مدیا خویا شر تایبت خستیا ناوا لبو ترگری و هفکاریا پدکی دست نشان دکه. یک جوان هولدانان جی دول TRT haberi hata کرد. جی دیرکتورین پولیتیکایا در ویا ستایی Can Acun دماکول سر هولدانین داگرکریین دولتا ترکین باشوی کردستانی آگاهی دا Gotinin ku derbarê pedekê de got bu rojev. Derlerken aynı zamanda bir şey de ifade etmek lazım. Peşmerge'nin de bize daha fazla lojistik bağlamda yardım etmeye başladığını gördük. Hatta dün itibariyle Can Acun bi van gotinan li hevkariya pedekiya bartişa Tirka dagirkere mukur hat. Li gel pişkiriya lojistikî û hevkariyên cuda her wiha Acun mukur hat ku pedeke gundan dide vala kirin. Belli yerleşim alanları şu anda boşaltılıyor. KDP'ye bağlı peşmerge unsurları savaş alanında kalan sivillerin zarar görmemesi için Türk ordusunun şu anda operasyon yaptığı bölgelerdeki bazı meskun mahalleleri Li gel êrîş û bombebaranan artêşa Tirka dagirker li ber çavê hikûmeta Iraqê û hemû cîhanê bawekê vekirî xwe di nava Başûrê Kurdistanê de bicê dike. Tevî ku aliyên pêwendîdar jî dizanin ev cihbûna artêşa Tirk ne demkîye jî لی نه حکومت عراقی بدنگ خودشگینه نجی پدکه هفکاری خواه رادوستینه. بلی پارلمانتری هف پیمانا دولت یاسا دزدریجا دولت ترکیه وکه بمپیکرنی بنافکر هر وها به هلوستیا بغدای هیزا عراقی یا لهمبری ترکیه جی وکه لواست نشاندان بنافکر سروک تفگرا بابلیان جی دازانین کو پدکه ریل هیزین ترکیه ودیکه بیکم به نواخاقا باشوری کردستان جه ریوبرین پارتیا کمونیست جه همان برتک هات نشاندان. لدیجی ایری شداگرکریا دولتا ترک آل سرخاقا باشوری کردستانی روش بروش برتکتین نشاندان. تاوی کوپده که هول ده داگرکریا ترکیه نورمالیزه بکجی لنرازی بون پرنه. پارلمانتری هفپیمانا دولتا یاسا عقیل فتلاوی درباره ایریش و داگرکریا ترک و هلوستن پارلمانتوی عراقی لدیجی ایریشان جاجانسا روش نیوس راخفی. عقیل فتلاوی ایریشان دولتا ترک این لسر سروریا خاق عراقی و کابن بیکرنه که بناف کروکود. دبی اف مجار بسرکردین اولکاری وزیرین پاراسن وزیر کاری هندوره بی آخافتن. لحطان هاجی اویک بیک نهاتیه. حکومت هریما کردستانی رینا ده هزن عراق و ارتش عراقی جبو کنترل کرنا سینورین ولاد بچوان هریمان. اف جی هزا عراقی لبرانبری ترکی لواز دکه. عقیل فتلاوی دست نیشان کرکو ایریشن ترکیه سرخاقا عراقی بوی سدمان رازی بونا ولاتیان. سروک تفگرا بابلیون ریان کلدانیشی درباره هفکاریا پدکیا به ترکیه را جمدی عراقی راخوی. ریان کلدان دازانین کو پدکی و حکومت باشور کردستانی ریده ترکیه کو بینا و خاکا باشور کردستانی. ریان هفکاریا پدکیا به ترکیه را شرمزار کروگود. ترکیه نکاره بینا و پارێزگاهانی نوا یان جی هەرێمەکەدن یاد بن کۆنتڕۆلا حکوومەتە فەدرال ده. گەرتشتێک وسا ببە ئەم ئامادەنە جیل و بەرگên لەشکەری لەبەر خۆ بکە و لە دژی هێزن تورکیە شەر بکەن داگۆ نەکەبن ناوا سینۆرێ نەینەوایە. دەبێ ئەم هەموو پاراستنا سەروەریە خەکا عێراقی بکەن. ریوبری ناوندا کۆمونیست ئاگەرمیانی فازل ئەحمەد محەممەد جی تێکلداری مژاری ژانە فێراخەوی. فازل ئەحمەد دیار کرد کۆ چاوی دەولەتا ترک لە داگیرکردنا خەکا باشووری کوردستانی وگوت. ئۆپاراسیۆنên دەولەتا ترکیên لەسەر هەرێما کوردستانê نەڕەوایە. تورکیە هەوڵ دەدە بە حەنجەتا هەبوونا پەکەکێ هەرێما کوردستانê dagir bike.
ذهنیتا دولتا ترک بخوا داگر کریه لی همبر داگرکریه ترکیه دبه گل کرد یه گرتی به. احمد دازانی کو جبو پاراستن خاکا باشوری کردستانی پیوسته چالاکی خو پیشاندان دی جیوان داگرکریین دولتا ترک ورل دارستن. دو وقتا که کو پدکه خاکا باشوری کردستانی دناو حکمت ده جیباوه که سرکه بریوه ده به سرکشی جیره دکه ده خلا باشوری کردستانی نکارمند نجیم کسین کو کار دکن ین دسازین فرمیین حکمت باشوری کردستانی ده نکارن پره خوی مهانه بگیرن لی آژانسین چپامنیین جهانی درخواستن هولی به بلگه و به آگاهیان کو پدکه تنی جی پترولا باشوری کردستانی یا کو حرمین لی کنترول دکه تنی روژی بقاسی 200,000 واریلین پترولش بو ایران و ترکیه دشینه هم وقتی ویه که مهانه دهاتویا وان واریلین پترولین کو پدکه با آوائی که قاچاقی با آوائی که رشیم دفروش وان هر دولتان بقاسی 200 میلیون دلار هم وقتی ویه که ایدی جاره کدن واشنطنی ده همبری پدکه برتک نشانده اوگود اگر که اف پترولا کش بو ایرانه دی داین ریل بر او جزاین کو امریکا لهمبر ایرانی فرض کریه ببره آنجی ام بجین درب لی بخه او یکی ببه صدام کو دنابرا پدک او واشنطن دم آلوزی در بکه و لکلکا ویجیم آگاهین هم برفراترین لسر اف بازاریا قاچاق یا کو پدک جم دولمندیا بن عرت یا خاکا کردستانی پیشکش وان هر دولتان دکه جم دوی راپوری ده تماشا بکن. هر روز به زیادتری 100,000 واریل پترول جهرمین دبن کنترل پدکی ده جهولری بر به ایران و ترکیه و تنشاندن. آژانس نوچیان روترسی و اندازیارن پترول ین عراقی و کرد بازرگان رایدارن حکومت سیاستمدار دیپلمات جدناف ده زیادتری 20 کسان را هفدیتن کرد هرگلین و بازرگانی راخص بر چاوان. روترسی دا خویا کرن کو پیشت حکومت ناوندی عراقی پار شاندنا پترول یا لسر خطا کرکوک جیهانی بری و گوهستنا پترول یا برین تاری و نقیدگیری زیده بیه. لگوری آگاهین روترسی پار وکری روزانه بیتری 200,000 واریل پترول جهرمین پدکی بر به ایران و ترکیه و چین. پدکی جوی بازرگانی قاچاق آنگو برین تاری مهانه هر یکیم 200 میلیون دلاران قزنج دکه. وزیر پترولی عراقی عاصم جهاد دا زانین کو بازرگانی پترولیا لحرم کردان تیکرن جهیل حکومت عراقی و نهاتی اریکرن. عاصم جهاد دیار کر کو شرکت بازرگانی پترولیا دولت عراقی سومو تکانه سازیا فرمیه کو دستور فروتنا پترول خام ده و گوت دست حکومتی ده هجمارین تقزنینن بکا چقاز پترول قاچاق جی ایران و ترکیه هاتیه داین. لگوری رایداره که امریکی اگر پدکی به وی بازرگانی خواه امبارگوی آبوری امریکایی یا لسر ایرانی بین پی بگه و پدکی و امریکا بین برانبری هف. حتی بار جی بشه که مزن آب پترول خام آل حرم باشری کردستانی جی کرکوکی بریا خطا بوریا عراق ترکیه لبندرگاه جیهانیا ترکیه دهات و گوستن. روزانه نیزی 405 واریل دهاتن اخراج کرن. جی آدار 2023 و جی پیشتی دادگاه تحکیمی ناو نتبعی بلاها حکومت فدرالی عراق بریاردا اف سوقیات هات سکناندن. چافکانین سکتوری رایدارین پترولی و دیپلوماتین جبو روترسی آخفین دا زانین که پیشتی هفدیتین جبو دیسا وکرن خطا بوری سکنین بازرگانی قاچاق زیده بویه. تاوی فروتنا پترولی جی رایدارین هرمی دان زانین که تو پره ناکه و قاسه هرم باشری کردستانی یان جی نای قید کرن. بناوی خواهی گورو مهربان بریار بو هفته پیشو موچه فرمانبران و موچه خورای پارلمانتر علی حمد صالح کو سروکاتی کمیسیون پترول یا پارلمانتوی هرم کردستان دکر و گوت حتی شوپا داهاتین پترول جی تنیه. بازرگانی پترولی بسر 300,000 واریل اندیه او هجمار جگلک تخمین دن زیده تره.
نوچگان چرا اف ام مرات میرزا یکو د ایرشام دولت ترکیه دایر کرده بریندار بو دو شهید بو مرات میرزا لعالیم خلک شنگالی و به جرسه هاتا اوغر کرن هم وقتی وی که اکتیار را گاندنا آزاد سرساخش مالباتا شهید رخواست او پیاما تیکوشین دان ناوندا مترویا جبو پاراستنا مافی روزنامه‌وانان جی بانگا لحکمتا عراق و باشوری کردستانی کرن کو ولاتیان بپارێزن او ایدیم دست جرول تماشاکرنی برتن. هشتی تیرمه عربه که راگهاندنا آزاد گونوچگهان چرا تیوی و چرا افم تیدبون بون آرمانجا ایریشا دولتا ترک. لگل عربه راگهاندنه عربه که سویل گوسه کسته دبون بون آرمانج. ده انجام ده نوچگهان چرا افمه مرات میرزا و دو حوالین خواه و هر سه سویل بریندار بون. مرات میرزا یک و بگرانی بریندار بون راکر بون نخوشخانه موسله و لور دهات درمان کرن. ایرو ددما عملیات ده جیان خوش دزدا. نوچگهان چرا افمه مرات میرزا سر به صبه دربازی شنگالی هاتا کرن. لسر دخوازا مالبات لگورستانا گره گور که آیده قرانیانه لسکینیه جالی حوالین خوین کار سازی و دزگه ریوبریا خسر و خزمین خواه و باوه که گرسهی هاتا وغر کرن. حوالین میه کار کامره دانی سرگوراوی و پیام بلند کرنا تکوشی نالدج داگر کریه و خیانت دان. یکتی را گهاندنا آزاد یه را آب به داخویانیه که سرساخیج مالباتان و چگهان چرا افمه مرات میرزا را خواست و گود. مرات میرزا جی وکی خواتکار جن تیویه نجم دین سینان و قهرمانه که را گهاندنا آزاد. یکتی را گهاندنا آزاد دیار کرکو دما کو نوچگهان جبو آمده کرنا نوچه و راپورن کمکوژیا سه طباخی کو به دست چتین دایش پیکات بری خودان تلقصب بون آرمانجا داگرکریه. ها دیار کرن کو ایریشن داگرکریه به وی رنگی نه تصادفه و دولت ترک به وان ایریشان دخوازه کمکوژیا سه طباخی بدومینه. یکتی را گهاندن آزاد بانک لسازی و دزگهن مافی مروان کو حساب ج دولت ترک و هفکارین وان بپرسن. تکلداری مجاری ناوندا مترو یا جبو پاراستنا مافی روزنامه‌وانان جی داخویانه کوشاند و هریشن مزار کرد. ناوند را گهاند کو جبر هریشن دولت ترک جسر ساله و 11 ولاتین سویر جیان خوش دزدانه و نه بریندار بونه. لهمبر هریشان ناوند دیار کرد کو حکومت عراق و حریم باشور کردستان تن تماشاوانن و بانک لوان کرد کو ولاتیان بپارێزن و رولا تماشاوانی نلیزن. هفسرکاتیا کنساری و بر آکجه که به وسیله سالوگرا برخودنا 14 تیرمه داخل ایده اوگوت لدش ایریشن قرکر او داگرکریه ین دولت ترکیه اتفاقا AKP, MHP, PDK و çeteyên Daişê divê mirov bi ruhê çardê tîrmehê bisekine eger em bir hê çardê tîrmehê bi topyekûn bi berxwe bidin teqes wê dijminê qirker û mitînger têk biçe. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK bi wesîleya salvegera berxwedana çardê tîrmehê daxuyaniyek da. KCK şehîdên berxwedana çardê tîrmehê bîranî û got. Em dikevin salvegera çil û diyemîn a berxwedana çardê tîrmehê ya mezin, gojaliyê tevgera me ve weka roja rûmetê ya netewî hatiye elan kirin. Yek bûyerên dîrokî herî giring, gotvê di dîroka Kurdistanê de were fêm kirin, berxwedana çardê tîrmehê ye. Berxwedana çardê tîrmehê divê ji gelek aliyan ve bêlê kolîn kirin. KCK diyar kir got berxwedana çardê tîrmehê cuntaya faşîst a 12 Elûnê ya got armanc dikir gelê Kurd bi mutlaq tune bike bi bîranî wiha dûmand. Bi berxwedana çardê tîrmehê re gelê Kurd cara yekem serkeftina mayînde bi dest xistiye. Ji bo pêşketina PKK û terzê têkoşîna PKK xeta çardê tîrmehê diyar bûye. Şoreşa vejîniya netewî jî encameke dîrokî ya got berxwedana çardê tîrmehê bûye sedem. KCK anî ziman got rêbera polî ser esasê xeta çardê tîrmehê gavên têkoşînê ya mezin avêtiye gerîla amade kir û şand welat û wiha pê deçû. Armanca êrişên dagirkeriyê yên berfireh got li başûrê Kurdistanê dayê destpêkirin, qirkirina Kurdan e. Divê bi ruhê çardê tîrmehê li dijî van êrişên dagirkerî û qirkirinê yên dewleta Tirk û itîfaqa AKP-MHP, PDK, Daişê ya li dijî başûrê Kurdistanê berxwedan were raber kirin. KCK di dawiyê de destnîşan kir got gava got bi ruhê çardê tîrmehê
برخوادانکه توپیکون وره کرن و دجمن میتینگر تقصدک بچه و برخوادانا گلی و بسر بکبه و آبان کر. ام بانگ لتباهی گلی کردستان ولات پاریز، گلین عراقی، همو گلین روجلاتا ناوین به تایبتی گلین عرب و هیزن سوسیالیست آزادی پاریز و دموکراتیک دکن، گول باشور کردستان لدیجی داگرکری هلوسته که خورد نشان بدن و برخوادانک توپیکون پیش بخن. ji 2011 ve rejima faşîst ya dewleta Tirkiya qirker bi serkêşiya şefê rejimê Erdogan li nava Sûriyeyê de polîtikayên ku ji bo bikaranîna xelkê Sûrî û xaka Sûrî û dewlemendiya wê ji bo welatê xwe ketiye nava hewldanan û heta roja îro jî hewl dide ku bi xapandina welatiyên Sûriyeyê vê polîtikaya xwe bide meşandin lê di demên dawiyê de bi hevkariya hewldanên pêkanîna bazareke nû ya bi hikûmeta Şamê re vê carê kesên ku pê hatine xapandin vê rastiyê dibînin û li dijîviyekê bertek nîşan didin herî dawiyê jî li ezazê xelk li dijî dewleta Tirkiya dagirker dakedan qadan û xwestin êdî bi tevahî ji nava xaka Sûriyeyê derkeve xwepêşandêran ala çeteyên dewleta Tirkiyê ji ser avahiyên saziyan daxistin û gotin bi tevahî bi ti awayî êdî nabe ku li gel Şamê nêzbûnek pêk were. Rejima dewleta Tirk piştî karanîna 13 salan niha jî dixwaze li ser pişta çeteyên xwe bazarê Şamê re bike. Çeteyên heta niha bi polîtîkayên şevê rejima Tirk Erdogan xapiyan êdî bi derket rastiyê re bihêrs bûne. Îro careke din welatiyên Sûrî yên li herîmê dewleta Tirk ew dagir kirine di nava çalakiyan de bûn. Ev derê bajarê Ezaz e. وکه د دیمن د دیار کرن گوگل ایریشی سازین قاش حکومت دمکیا سوریه آگو دولت ترکیه آوا کریه دکه خۆپێشاندان bi serenavê rejîma Tirkiyê pêşengê normalizeyînê ye û rêberên kolejî amûrên teslîmkirinê ne hate li darxistin. Xwepêşandêran normalizekirina Tirkiye bi hikûmeta Şamê re şermezar kirin. Herûha pankartên bi navê çarenûsa şoreşê di destê şoreşgeran de ye û li hevkirin bi Esed re nepêkane hatin hildan. Ev derjî li navarasta bajarê Ezazê ye. Li vir jî xwepêşandêran diyakirin got divê hikûmeta Tirkiyê destwardanê li herêmê neke û demildest xwe ji herêmê vekişîne. Hemû binpêkirin li dijî Sûriyên got li Tirkiyê dimînin ji aliyê xwepêşandêran ve hatin şermezar kirin. Welatiyan doza girtina hemû sazî û dezgehên hikûmeta demkiya Sûriyê li herêmên dagirkirî kirin. Herûha xwepêşandêran anîn sima got divê xebat ji bo avakirina desteyeke bilind a serkêşiya şoreşê gotê de meclisên li gorî pîvanên şoreşê bin derkevin. Hêjayê bîrxistinên destpêka tîrmehê jî li herêmên Sûriyên dewleta Tirk ew dagir kirine, gel li dijî wan derketibûn qadan. Bi kuştin û binçavkirinê dewleta Tirk û komên xwe yên çete li wan herêman hovîtî pêkanî bûn. Belê piştî 13 salan ji destwerdana nava xaka Sûriyê ji dagirkirina xaka Sûriyê ji wêranbûna li nava xaka Sûriyê di nava van demên dawiyê de vê carê şefê rejîma faşîstiya dewleta Tirkiye Erdogan bi awayeke dilxwazî û bihêrs dixwaze di zûtirîn demê de Beşar el-Esedê ku weke qatil kujer pînase dikir bibîne û hevdîtinekê pê re bide meşandin weke ku İstanbul, Ankara nebez bû vê carî ev peyama xwe ji paytexta dewletên Yekbûyên Amerîka Washingtonê jî baweke eşkera anî ziman ku ew dixwaze di zûtirîn demê de li gel Beşar el-Esed serokê hikûmeta Şamê rûne beriyan ha jî serokê CHP Özgür Özel jî
ریوبریان وی دابو زانین کو پیامک جبو حکومت شام شاندن و شام ج اف یک باوه که ارینی پیشوازی کریه لی چپرمنی حکومت شام اف پیامین کو پیک آنینا دانستاندنه که دنا برا جهپی او بشار اسد دجیم درواندن. جواکا ترک و ایدی هین بویا سر سبه و ایواری آگاهی جهف جدا ببیزه بشیرووین دبکو و خوندنک جشامه به دست بروژه دکه. پرسنگلو چید قومت پرسین و همو چاپمنی جی لسر اکرانان برامانین پسپوری وکی کوپل بشکوکی هاته بکرن لسر و مجار لقلق دکن. اردوغان گوت ما هرتم دست خواه دوستانی درجی سوریه کر و امیوه بدومینن. د سری د دوی وره فهم کرن کاتی کلیان هر دو ولاتان چما چاوا و جبو چه خرابونه. تشتکی عجیبه لی چاوری کریه کو دوی دمه ده تکریان ترکیه سوریه ینگلکی بناکوک گهاشتنه قوناغا دانوستاندنان. سروکومار طیب اردوغان اکو پشتی جوینا لیدر ناتو یا سیروژی یا کل واشنطن پیکات جوینا چاپمنی الدار خست. اردوغان بانگاه نو و آواکرنا دیالوگی به حکومت شامیر دوباره کرو گود ورن ام هرسا خود درباز بکن. دبرسوا پرسیده اردوغان درباره دیالوگا به شامیر افداخیانی دا. به تایبتی من 2 هفته بری بانگا خوش برز اسد را کر. یا ورن ولات ما یانجی امی هفدیتن الولات کی سیمین بکن. به هفدیتنن به مخاطبین خور دست به پیواجوی کنو بکه. ایویدارم به درباز کرنا عاجزین بره دخوازن دست به وی پیواجوی بکن. برین هاد چاپمنی عراقی دن و چاهاتبون بلاف کرن کو بغداد کارد نابرا انقره و شامه ده نابینکاریه بکه. هری داوی سروکی گشتی جهبه ازگر ازلجی داخواز هدینا به بشار الاسد کربو و هاتبو گوتن کو ازل دکاره بچه شامه. روزنامه الوطن کو نزیکی حکومت شامه نوچند چاپمنیا ترکیه ده کود بیجن سردان ازل بو شامه جه آلی سوریه و هاتیه پجراندن درواند. روزنامه دنوچه خویا لسر افغانیه که کناوی وی نهاتیه اشکره کرنده گود تو پیوندیه که به ویرنگی نب حکومت ترکیه و نجی به مخالفتی را تنیه. دنوچه در وعات گوتن کو شرط و مرجن سوریش بو دیالوگی نگوهرینه و اف شرط و مرجن رزگرتنا لیک پاریا خاک و سروریه. کوردیناتور گشتی یا مجلس جنان یا سوریه رحاب ابراهیم درباره پنگاوا حکومت شامی و دولت ترکیه آخر و دز نشان کرد که دویم همو آلی زانمن که گل قبول ناک آسایبون لسر حساب وان بیان جیم لسر خرج ملک خاک سوریه بکوره. پشتی 12 سالان جرودانا کریزا سوریه دولت ترک و سبب سرکه کوربونا آلوزی دای دو حکومت شامی. لوره پرشیروو و پرس نشان در حقی ویم جاری ده خود دنده. کوردیناتورا گشتی یا مجلس جنین سوریه ریحاب ابراهیم دست نشان کرکوب دستوردانا ترکیه ده آخا سوریه ده و پیک آنینا 3 اپراسیونین داگرکریه اشکره بو که ترکیه دای دو برجواندین خواه. أخذت قرار الحكومة التركية بإغلاق المعابر طبعا نوع من التضييق الاقتصادي وتضييق الخناق على الشعب السوري. ریحاب ابراهیم دیار کرکو دولتا ترک لجیر ناوه هریما او لبریدا سوریه. لیدراستیه ده او لحی و آرامی تیک برن. برپرسا مجلس جنین سوریه شیرایی دا کو دیالوگا دولتا ترک و حکومتا شامل سر حسابه گلی سوریه با و دوی هر کس لدجوه درکبه. يعني المرأة السورية قادرة وأتت نفسها عبر سنوات الحرب وما بعد الحرب. کوردیناتورا گشتی مجلس جنین سوریه بال برسرولا مجلس خواه. و پشتراس کرکو پیدویا جنان سیاسی هیه دا کو سرکشیا قناغل پیشیا سوریه بکن. هر وکی گوت کرگیش با آوا کرنا سیوانه که نیرینک پیش روژی هبه و هولدان هنه مجلس جنان آسوریه ویرو لیبلیزه. افگاب دی جنان بکه خودی هلوستین دیار کرد. ایرو سالوگرا یکمین یا شهادت یک شهروان هیزین سوریه دموکراتیک قصد شهید شیرزاد ابراهیم به بنیاد سالوگرا ویش دایکا شهید شیرزاد کردستان دبیجم اوج شهادتا کوری خو سربلندن او اوی حتی داویل سر خطا شهیدان جیم بمش نقطه خود کرد که حج حوالات کرد شکار خورگلی که جهاتی بو
بگوتن امی دانزده دیرمه داوت لاوی خود شی بکن دایکا شهید شیرزاد لاوی خود ببیرتینه. شهید شیرزاد ابراهیم ده تمن خوی 22 سالی دا شهید ببو. ایرو سالک لسر شهادتا وی را در باست به. دایکا وی کردستان قالا روژین ویین بریا شهادت و لهنگیا وی دکه. 12 مها حفتا صالاوية صالا عينا قصد به إن شاء الله أمي دوطاي تشيكن سيجاري تشو جير دري وجريا خاطر جمخست شيرزات شبلات إلين قوسنا مرتاح شما ياخدينا مرتاح يقول والله قول نزان شو براي خو ما تشكر بابي خو ما تشكر خو خوي بتشوك بهار ما تشكر ودركت جارك دل مفقريا جارك دل مفقريا هات ريمي هات سريمي قويا دل محلالك وشو دایکا کردستان شهادت لاوی خواه پیروز دبینه و دبیجه وکه حمو دایکان از جیبوم دایکا شهیدان شهادتاوي الحمد لله شهيدة بيروز دكم ربي مبارك به وصد خيري ربي مجيب بيني إن شاء الله الحمد لله وأصدايكا شهيد موك شهيد دنيا شهید شیرزاد جدس پیکا شورشی ده دناوا خباتین جوانان دا بو. سال 2018 جی تبلی ناوا هیزن لشکری دبا. پشتی 5 سالان جوی خباته لجیای عبدالعزیزی باجار حسکه دکهجا آستا شهادته. بري دركبي دستي خل ملي مخست باكرم جو احمد مو تشيبرا جو السوز دمت روجك جروجازي سيريت روجافا دا بلندكم ازيبيرم جو سيريت قالكي بلند بيبي الصدمي مو جو برايم تشرو تسريم بلندكي الحمد لله سريمه بري بلند بكاري ما بخباطه ما ام نبوش مان بون ام تبلي رضا صازيه مالباتي الشهيده بون براستي صازيه هاري برومات وهاري برز وهاري بلند هندري روجافاي كردستاني دا صازيه مالباتي الشهيده ام سوز دنوا وك مالباتي الشهيده ام البشتاري بفريا خو بسكنن وام البشتا هيزا سوريا ديمقراط هيزا غوردرومتا
دايدا بس أما هو بميزة وقم بركة فجري الدنيا تبايدا إذا مير باكن جنجيان آزادي أبنا تشكي الجمن ام دربازی آلوزی دنابرا اسرائیل و لبنان ده ببینش برکو ادیم پشتی دمک درج و گوهستنا هیزن اسرائیلش بو سنور لبنانی و جاری جاره یکمین ارتشا اسرائیل راست ایریشی ارتشا لبنانی کر و چاپمنیا لبنانی جیم اف یک پشتراست کرن لالیه کدین ش حزب الله ایرو راگ هاند کو برای که لشکریا اسرائیلی یا ج باشور لبنانی به بالافره که بیمروف آ کامیکازه هاتیا آرمانج کرن Ajansa Fermiya Nûçên a Lübnanê NNA ragihand ku leşkerên İsraîlî gulle li wesayeteke artêşa Lübnanê ya ku li nêzî bajarê Vîzaniyê li başûrê welat derbas dibû reşandin. Di nûçeyê de hat diyarkirin ku herî kêm 4 gulle rast li wesayetê ketine, di encama êrişê de kes nemiriye û birîndar nebûye. Artêşa İsraîlê ji heştê cotmeha 2023 vir ve li Lübnanê li dijî Hizbullahê êrişan pêkdîne, lê artêş û baragehên leşkeriyên Lübnanê hedef negirtine. Her wiha berdevkê artêşa İsraîlê îro di daxuyanekê de ragihand leşkerê ku roja pênçemê di êrişa Hizbullaha Lübnanî ya bi balafirên bê mirov de birîndar bibû mir. Artêşa İsraîlê eşkere kir ku gulleyên ku ji Sûriyê ber bi girên Golanê ve hatine avêtin li ser erdê vekirî ketine, topxaneyên wê jî çeperên leşkerî yên li herêma Tesîl a Sûriyê dane ber topan. Li aliyê din Hizbullah îro ragihand ku baraygeha leşkeriya İsraîlê ji başûrê Lübnanê bi balafirekî bê mirov a kamîkaze hatiye hedefgirtin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku tugoya topxane ya 146 a li girê El-Kabrî ya herêma Celîl ya İsraîlê bi balafirekî bê mirov a kamîkaze hat hedefgirtin. Her wiha amûrên istixbarat yên li noxteya leşkeriya El-Malikiyê ya İsraîlê bi çekên guncav hatin derkirin. İsraîl a ku ji heftê cotmeha 2023 vir ve êrişên xwe li ser Xezayê didomîne, li ser sînorê Bakur jî bi Hizbullaha Lübnanê re şer dike. Rageşiya di hefteyên dawî de li ser xeta sînor a di navbera İsraîl û Lübnanê ya bi navê xeta şîn zêde dibe. Li gor agahiya ku Wezareta Tenduristiya Lübnanê de li Lübnanê ji ber êrişên artêşa İsraîlê 366 ji endamên Hizbullahê bi tevahî 466 kes mirin, 1438 kes jî birîndar bûn. Devletên Yekbûyî yên Amerîkayê di civîna NATOyê de ragihand ku mûşekên Cross yên mesafeya dûravêj wê li Almanyayê bi cih bike hema piştî vê yekê ji aliyê Kremlînê ve bertekeke tund hate dayîn berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov di nirxandinên xwe danî ziman ku Rusya li dijî gefên ciddî yên NATOyê wê tedbîrên pêwîst bigire. Her wiha Peskov anî ziman ev ji bo ewlehiya netewî ya Rusyayê gefeke pir ciddî ye. Rageşiya Rusya û devletên endamên NATOyê zêde dibin. Amerîka biryar da ku mûşekên Cross yên dûravêj li Almanyayê bicê bikin. Li ser vê yekê Kremlînê bertek nîşanî vê biryarî da. 30, ну даже больше, после развала Советского Союза. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov tevlê kanala Rusyayê bû. Dmitry Peskov li ser şandina mûşekên Cross yên dûravêj Tomahawk bo Almanyayê nirxandin kir. Они почувствовали себя вправе. Peskov balçiyand ku ew ê geşedanên derbarê biryara mijara gotinê de bişopînin û wiha got. Almanya, Amerîka, Fransa û Ingîlistan rasterast beşdarî pevçûnên li Ukraynayê dibin. Ev hemû ji bo tepîsandina welatê me û misûgerkirina têkçûna me ya stratejîk a li Ukraynayê têkinin. Peskov diyar kir ku geşedan nîşaneyên şerê sar hildigirin û got em ber bi şerê sar ve gavên xurt davêjin. Berê jî ev hemû çêbûne. И операционная система iOS – это то, что мы пока не смогли сделать. Her wiha berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov anî ziman ku Rusya li dijî gefên ciddî yên NATOyê wê tedbîran bigire. Peskov di daxuyaniya xwe de ev tişt anî ziman.
دوی ام بریارین هاتنه گرتن نقاشین هاتنه کرن و متنا دکلاراسیونا کو د جوینا ل واشنطن هاتیه کرن به بالداری آنالیز بکن اف جبو اولکاریا نتوی گفکه پرچدیه связанные с иноагентством и так далее и тому подобное, с одной стороны, это идет в контексте становления بردف که کرملینه او هاتام کرد جبو ناتوی دبن کنترلی ده بگیرن و حول بدن کو ما نچاری گرتنا تدبیرین بباندور کردنه او باش هاتنه فکرین بکن اندام ناتوی ین لدشی ایریشین روشانه ین ارتشا روسیه سوزا کوبه بالفرین F-16 او بطارین آزمانی بدن کیویدان اندام ناتوی راگاندون کو اوکراین جبو ببه اندام وان لسر ریا جیونه گرده او اف یک و سنورک نودنا برا روسی اتفاقی ده چی بکن в те дни специальной военной операции, в которой мы живем. Здесь чуть-чуть другая история, и тоже надо себе отдавать отчет. ديمتري باسكوف وهاخوين مجد دسبيكي و گوت برفرابونا ناتو يلو اوكراين يجبو ما خطريه كون ناي قبول كرنا نها ام دبين كون ناتو بلجيه كوي تقص او اوكراين بك اندام خو قبول كريا جارا داوين کو دولتين يجبوين امريكاي تكن وها دور ابيش د سالين 1990 ده لالمانيا بجهكر ریخصنا سرایت کوشینا لدیجی توندیا لسرجنی پینگاوا خویا بناوی ام هیوینه ام آشتینه به داینا سمینران دوام دکه ریببر ارزو تموشی تکلداری آرمانجا پینگاوی آخوی اوکات ام دخوازن جواکی که کو ماف او اولهی جنان ده پاریزه آوا بکن. li Bakur Rojhilatê Sûriyê her çi qasm mafê jinê lê tê parastin û rêxistinkirinek xurtiya jinê heye jî li hin deverên zihniyeta paşverû ya mêrsalar xwe dide der. Ji destpêka sala 2024 de heta dawiya hezêranî li kantona Cizîrê 11 jin hatine kuştin. Heşt bûyerê xwekuştinê û pênc bûyerên hewildanê xwekuştinê çêbûne. Ji bo rêl bervan kuştina bêgirtin jî rêxistina saraya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan yekê tîrmehê pêngava hişyarkirinê dest pê kir. اليوم نعلن عن إطلاق حملة توعوية على مستوى الإقليم. Rêvebera rêxistina Sara Arzu Temo bi berfirehî qala armanca pêngavê û xebatên di çarçoveya wê de kir. شخوا محملك بني سلوغانا ام هيفينن ام عاشتينن شخوا اب حمله ما ويدمها بردوام بكي شخوا مجاري في حمله شخوا سر دمحورانه يك جي زاغوني مع الباطنه قانوني مع الباطنه ياد دواجي توندي بشكل كي كشتيه Arzu Temo da zanin ku armanca wan netene hişyarkirina jinan e hişyarkirina mêran e jî. شخوا حردو جنس جيتين استهداف كرن جبر هدف ما أرمانجا ما جبي حملهان الشيار كرنا حردو جنسا أما بكن حردو جنس هيدي زانبن قانوني جني چنن قانوني مالباطي چنن توندي بشكل كي عام چيه Arzu dibêje ji bo avakirina civakeke bê tundî divê pêngava me berdewam bike. Ji bo em bigên civatekê bê tundî civatekî wek hev her kes mafê wê tê parastî be gerekî ev hemlê me berdewam bin ji ber em di civakê denin ji ber civata Rojhilata navî hîna bûyerê kuştinê dibinê navê şeref û namûsê de tên kirin. Arzu diyar kir ku di sîstema rêveberiya xweser de kesên van sûcan dikin bi cezayên giran rûbirû tên. Her kesê ku destdirêjayî bavê jinekê her kesê ku jinekê bikuje taban wê عقوبة خو بخو وجزاء خو بخو وش خو جزاء جي خويان يعني خويا كرنن يعني بدرین هجا و که هر تم د داویه د جی چند نوچین کو حوالین ما د تورا نوچین من جواکی دا آماده کرنه ام به هفرلی تماشا بکن. Hêzên asayişê li bajarê Dêrezûrê 6 bazirganên narkotîkê girtin. Navenda ragihandina hêzên asayişê daxuyan yek li ser malpera xwe weşand û ev agahî parve kir. Hêzên me yên li dijî narkotîkê duh li bajarê Dêrezûrê 6 bazirganên narkotîkê hatin girtin. Tiştên di destên bazirganan de jî hatin desteserkirin. Asayişê diyar kir ku piştî lêpirsînê dê her 6 bazirgan radestî dûzgeriya giştî bikin.
Hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê bi duruşmeya ber bi rewşenbîriyekê Kurdiya Resen ve Kongreya xwe ya nehemîn li darxist. Kongre bi amedebûyîna heştî delegeyan li bajarê Qamişloyê pêk hat. Ahmed Hüseynî diyar kir ku armanca wan bi vê kongreyê ber bi rewşenbîriyekê Resena Kurdî ve biçin da ku bikarin li nasnameya xwe, li ertengariya xwe û civaka xwe xwedî derkevin. Li başûrî Kurdistanê çê dibe tehlîkeyekî mezin e. Piştre derbarê xebatên 2 salan ên her rerekê de sînevzûnek hatin nîşandan. Tevgera ciwanên şoreşgera Sûriyê jî bi daxuyaniya Kanivîskî ragihand ku dê Kongra xwe ya çaremîn li dar bixe. Tevgerê diyar kir ku wê di 16 û 17 tîrmehê de li bajarê Hesekê bi duruşmeya bi rihê şoreşa 19 tîrmehê xwe birêxistin bikin, dagirkeriyê têk bibin, azadiya fîzîkî ya rêber Apo Mîsûger bikin wê Kongra were li darxistin. Tevgera ciwanên şoreşger bi vê bûnê bang li hemû ciwanan kir ku tevlî Kongreyê bibin. Vê duruşmeyê Kongreya xwe ya çaremîn li dar dixe. Kongre wê di 16 û 17 tîrmehê de li bajarê Hesekê were li darxistin. Qonaxa destpêkê ya avakirina muzexaneya belgekirina sûcên li dijî gelên Herêma Bakur û Şilatê Sûriye bidawî bû. Desteya çand û şûnwaran a rêveberiya Xweser duya adara 2024 dest bi avakirina muzexaneyê kir. Da ku sûcên li dijî gelên Herêmê di dema serveriya çeteyên Daişê de û sûcên dewleta Tirka dagirker bên belgekirin. Desteya çand û şûnwaran diyar kir ku dê qonaxa duyemîn di çend rojên pêş de dest pê bike. Muzexane li İstiqlalê ya li beşa Bakurê Raqeyê. رسالته كبيرة أو الهدف من المتحف كبير. Hevseruka desteya çand û şûnwaran a rêveberiya Xweser ya Herêmê Serfiraz Şerîf diyar kir ku wê muzexane bibe şahidên wan sûcan û bêdengiya cîhana derve li hemberî sûcên li dijî pêkhateyên Herêmê. Em li vir digêjin dawiya bultena xwe ya saet 7 û dibêjin heta sibe carekedin werîn pêşiya we bimînin di nava xêrê xweşiyê de her şad û baxtar.